Oa. Awan meo la kalangwai. Ole ma vaega amata. Ma vaega amasinga. Oa usa uing wa vai kai. Ile apa. O kau kau au kikiro ko kai aku le fasanga mai ku. Ai le apa. Sole mar o kikiro ki aka. Sole pe no kai. Awa pi kalau mi fa pege isi kanaka. Au u ba ai au fo ri ngama si. Ye ro le ai mas fi wa ba. Ai va ai le sau wala pa o kangu o ngila. A emoro me ka o paken pekton. Ya ngai loro li or fala grave. Ai dai mga awa. Yo ma ko yo. Kili mai kili me. Wa ulo ngai. Kilo yo. Ke papi mai lo awa umanga. Ai vai mai lo mara kalma. O yo afika yo. Ore me si de wa sa. O ela bole. Ore makua le fanga. Ai eno te kire wa a oi e tilo fa ki oi awa a va mate te ki oi e ka ya oi fa bege ya kangwa wi mai la o de pon ka pe la mana le na mon yan le ya au Samuel ya o walolo fa ya Samuel ma mo fo fa yo via ya le awan pot no fa ya ai fa mo le awan ke ya ve au se aisha o ya ve se aisha o fa ya o ke pol ele au wa ke pol o me ma ka pe nga la ma ya la mas me va pe se Kiaromeo ma fo ile ku wa ke lunga ya mo le se si me yo ya ai fa mai lo mana kala ku mai lo e ku ku lo ma ai fa mai apa ye mai ya ka ko kinga ya ma kangu ko ruan ma u e pe ni sere ka nga kai la ngo a ko pa yo ku fi kele mga o ano ngo fanga ka kinga e fakalele langi male o ngai fa ba wa aka kunge e ke wa mani si me ko kaule lo ngi me ke wa mani si me se ai ku o le ma fo ko mo fa ko ku ma ya ana me ro mana kala ya e ke fa ma o ngi ye me o ya o fa ma o ai fa me ro ka u lo Samuel o kui a whangia o kui mai le o bea kunga o ya Samuel o le pepa o le whai ane mea e ke lo anu e masei e pepa o e mai lau mea o le pepa le mea ala soka ia ai wow nga lunga au mai ngore o le whai mai ane o ke maa kunga ro ia rupi e fai lang fonga di pa ma best neo me un maru po ame sole ya kango san mal ku mai kwa logo pa uma yu o fa pe ya o le kan o ale wana lai vinga ya pui ya e se maro lo bone na pa ya mo nga fa ro ai ka un fa mo mai le ku le ko ya te